Greetings to the family of the Lord, or the body of Christ this morning. Whātawhātu le ainga pa ia le Atua, i le neitai au, o ta mawhai ona tātou whesila whai, i le ola, mane manuia, mane marosi, o fo ina mai e le Atua i te i tātou. Praise the Lord that everyone is well, and Sunday school kicked off really well, and it tripled in numbers, I think, this morning, so praise the Lord. So praise God for our young people, and that we continue to try and teach them the ways of the Lord and according to the word of the Lord. So let us pray, and then we will get into the sermon this morning. Whaftaitele lo mātou atua, I lo whaamaoni, le ie mātou te waaia, ia so o malawa mātou te mānawa ai, whiala whai mai, lea tai au, ma lea tai au, o mātou toi o mai fōi le nei aso sa, sa mātou le mai loa, pe mātou te aulia mai, pe le ai, e te le lava le mamau o le vāo le isi aso sa, I le isi aso sa ai whaftai, o lo whaamaoni o mawhai ai, o na mātou maua le mafutanga, ma le ainga o le Atua, po lau whanau, le ni tai au, whamanuia iau au auna, au lātou whaanongolongo, whamanuia fōi I le wholafolaina o lau upu, e lau mea whainga ruenga I le ni tai au, e ala atu ia Yesu Kerisiano mātou tutalo, ia vihia oe, e whaavavau lava, and all of God's children say, Amen. Amen. Suela tusi whamalmole I le Eperu sfuma le tolu, ia o le asu sa muli le nei o le tātou tusi lea. Praise God. Skulu lua māsina sa tātou fōlau mai ai. Ia le lau o tātou tonu mai I le asu sa e whai uina I le tātou tusi Atua lava leo Eperu a vea ma whaamanuyanga I tātou. So Hebrews 13 is our last Sunday in this beautiful, wonderful, enriching book that has, I don't know about you, but for me has been quite life-transforming. So it's been really encouraging to be able to go through this book. Ia le Atua. Au tātou iai I le tusi leo Eperu. Ua tātou I loa ma o awinai, o le sili ese, o Yesu Keriso. Le whamei mata a koe fitu, whai koe luas fulma le lua, whai ana e whaita wane ai nei tusi si ia. Ai whamei whai koe luas fulma le lua mata a koe fitu, e whaapea foi o na whaia o Keriso, ma whaatau no unga o le whea ngaina, e sili o na le lei. So o Yesu Keriso na tau nuu ai, pe na whaatau nuu ai e le Atua, ana fuafuanga malawa. That as we go through another synopsis of this whole book, the book of Hebrews, regarding the superiority of Jesus Christ, in chapter 7, verse 22, the author writes, Jesus has become a surety of a better covenant. So the whole old covenant, the whole old system that the Jewish people had become accustomed to for thousands of years at this point in time, probably around about 1,000 years, not 1,000 years, but around about 1,000 years, their culture and their whole life and their whole family was around the old covenant system. It was around the sacrificial system. But Jesus has now become a surety of a better covenant. Mutatu ilo mai foi ile mta koe valu fai koe sfuma le tolu. Fa mai e sili Yesu ile sauninga o le whenga tuwai. Le ala fa mai ele fai koe sfuma le tolu mta koe valu. O le whenga fou, ua tau tuwai ai e ia o le na mua, a o le mea ua tau tuwai, ua tau wau ina vai. O le ale mea tau tuwai lea, o le sauninga tuwai. So even in Hebrews chapter 8 verse 13, Jesus Christ is now superior to the old covenant. Because in verse 13 of chapter 8 it says, a new covenant, he has made the first obsolete. It's null and void. The old covenant system that the Jews all came accustomed to, and their family lives were, all around us. Jesus Christ is now superior. Praise the Lord. Whamei whaila I o le ono, matau koe ono whai koe lua se furu, o Yesu Keriso, o ia o le whaitaulanga e whaavavau. Mana tua whaila o awina o le whaitaulanga lea, e le tusa Yesu Keriso ma le au sa le vi, I le tino le nei, o Yesu Keriso, a wā e le I whanau mai o ia I le tu ainga o Levi, ana whanau mai o ia I le tu ainga o Utah. Ai whamai le whai koe luas fulu o le mta koe ono, ua whai ai o ia ma whaitaulanga e whaavavau
e winga whaatasi ma meki sa teko. That Jesus Christ was a high priest, not in the order of the Levites. So the Levites was this whole system. He was not born in the Levite tribe. So he could not be a high priest according to the flesh. But Jesus Christ was born in the line of Judah. They're not supposed to be high priests. But in chapter 6 verse 20 it says that Jesus Christ having become high priest forever according to the order of Melchizedek. And Melchizedek was a high priest forever. So Jesus Christ is our current high priest. He currently serves the tabernacle, the heavenly tabernacle, on our behalf. I lesi vaenga na tatou va'avaia I le nei tusi o le Eperu. Se sue ana lo tusi o mtau ko se fulu. A wā whana whaapea na tatou wa'awina e ola le tangata I le whaatuatua. So the other thing that we started learning in the book of Hebrews was that man will live by faith. A Christian will live by faith. A believer lives and operates, breathes and has his being by faith. So you see, tato whai tau mai la whai puna e tolu skulu ma le abalu, ma le tolu skulu ma le iwa. Ia, ai ora le amio tonu I le whaatuatua, I le manea, atu muli, I le fia lava lo roto I a teia. A o tato, I le ni e tu muli I le marana. Ai whaatuatua e ora le ama. So 10:38 and 39 reads, Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. That was the other beautiful insight that we started seeing in this book of Hebrews, was that we live by faith, not by sight. A Christian is to live by faith. And so that we were encouraged in those things. And in verse 39 it says, But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe. Amen? Amen. And the final thing that we saw is that we are also now realizing that we are in a race of faith. Manatua le vaenga na e maua mai whaikoe, mataupu sfuma le lua, o lo tatu ye fo'ila I le tawhetulinga o le whaatuatua. Manatua fo'i le tawhetulinga, whamai le whaitawina whaipumua mua whaikoe lua, o le nei, o I tātou fo'i, o loo ua vangavangaia e le whaapotopotonga e matamata mai e whaapea ona to a tele. Whamai I nā tātou tu e seia o mea mamafa uma, a toa maleanga sala e whaalabe labe ngō fia I tātou. Ia tātou tauwhetuli male ono sai, I le ala tanu o I o tātou luma. Whamai whaipue lua, ma ia vaava aia Yesu, o le na te taitaina, ma le na te whaaatua ina le whaatuatua, o le na ono sai I le sātauro, na whaatau waa ia te ia le mā, ona o le oli sātu I ona luma, ua nofo foi o ia I le tū tamatau, o le nofo a ligi o le atua. So o lo iai le Kerisiano I le tauwhetulinga, o lo au ngani mai le tusitala ina ia tu ese, mea mamafa, o a mea mamafa, o le anga sala. Ina ia awane I whaalabe ngō fie le tauwhetulinga whaaleanganga. So we read in chapter 12, verse 1 and 2, that we are in a race of faith. That not only we operate in faith, but we must understand that we're in this race of faith. Praise God. It says there in chapter 12, verse 1 and 2, Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Amen. So I nei vai aso e whaasa atua na I nei, na tātou mata I loa la I le mata upu se fulu ma le tolu. O le mata upu se fulu ma le tolu sa tātou waava ai I le olanga whaatino. Mana tua le olanga Kerisiano e le na o na o awina oe, ina ia e loa le mata upu e whaatatau ia Yesu Keriso, I le mata upu e whaatatau I le whaatuatua, ai au mai fo ia la fionga pa ia le atua le au wala e te ola ai, be le au wala e whaatino ai lo savalinga. Le lau na tātou mata I le whaiku mua se i o le whaiku e tolu, I le vāo oe le tangata Kerisiano, ma le isi tangata. Se mana tua foi mata upu nana tātou mata I le alofo I tātou I le tino Keriso. I le mana tua foi o I lātou o e olo o anga leanga ina, o e olo o
puapua ngā tia I lātou, ona o le tala lelei. Remembering that chapter 13, we've been sort of going through chapter 13, and it's, as regards to application, we've been seeing that verses 1 to 3 was what is our behaviour to look like with regards to one another. And we saw that in verse 1, it's to love the body of Christ, it's to love the brethren. We see down in verse 3, there's the sympathy or the love for those who face persecution. Ona tātou baba aila ia I le whai koe whā se ia o mai le tātou whai tau I le whai koe se fulu ma le I le whai koe iwa na tātou matamatai e iai fo I la le amio al Kerisiano e whatatau lava ia te ia lava. Lea na tātou matamatai I le whai a inga mamā o le loto madie a wane I mata pea le tangata Kerisiano a ia tū mau I le whaatuatua leo langa la lea o le tauwhetulinga o le tamo enga o le whaatuatua. That when we looked at verses 4 through to verse 9, we started seeing that our Christian behaviour towards yourself. We started seeing topics like sexual purity that comes through for us to continue to be mindful of those areas of our lives. That we also see in we saw there in verse 5 that we must be satisfied, that we must be content. A Christian believer in their behaviour must be content with what we have, whether in much or whether in little, whether we are rich or whether we are not that rich, but we are content. We are content, we are satisfied with what we have. So praise the Lord. Tatu o maila I le vaiaso na te anei. Le ala wā ngai mai le a mio o le tangata Kerisiano, I le vā o le tangata ma le atua. Le lan tatou matamata I lola, I le whai upu lea, na tatou matamata I le vaiaso na te anei na matamai whai upu se fulu. Le ala na tatou I loa e iai le vāinga o le mio o le tangata Kerisiano, I le vā o ia ma le atua, ina ia ola Vaega ese mai Vaega ese mai I le angasala. We learned last week from verses 10 through to 12, we saw that in relation to God, a Christian believer and their behavior is to live a separate life. Because we as the church, we are in the world, but we are not of the world. So it's to live a life separate from sin. That's what we started looking at. How do we behave as Christians with regards to the Lord? The second point that we started looking at last week also was the verse that Tamar read this morning in verses 15 and 16 was our life of sacrifice of praise. The Jews now no longer have to offer the sacrifice through the blood of the bulls and the goats, but now the author was reminding them it's a sacrifice of praise, the fruit of your lips, and the other part was the fruit of your deeds. Le tōtele o tātou, le lana tātou mata le vaiaso na te anei. O le ele ngata I le vā o ema le atua o le vaaia lea o le tātou o la vavai ese mai, a le ola o le taulanga o vi inga. Le la o tātou whaitawina, le la whaitawina tātou tamā nei le tai au. O le vi inga o le fua o tātou la mutu. Ai a tātou vaaia foi la, e le ngata ina, ai e o foi I le fua o au ngaluenga. O le alofa atu ma le angane le atu, a wau taulanga whapena, nefa me whai kusipuma le ono, e fia I ai le atua. So o lo tātou vaaia la le whaatinonga, o le ale whaatino o lo o langa Kerisiano. E whape whea o na vaaia le o langa o le tangata whaolaina. So mana tua o tangata whaolaina le na o na lotu, e vaaia le o langa wasuhia, ma vaaia langa yoina ia. Praise the Lord. So I just mentioned there in Samoan that a Christian is not just one that attends church and ticks that box for the week. A Christian is a life that has been changed, a life that has been transformed, and then the Bible clearly gives us a path in which we must live that out. So today we're going to look at part 3 and part 4. Today with regards to our behaviour and in relation to our God. Can we read verses 17 this morning? So that's where we will start today. So verse 17, Spopusuma fitu. Manatu I le neitai au. Ia maa ngai atu ai loa I le whaai uwina o le tusi. Verse 17 reads, Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account
let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Se pe tama fa Samoa ia. Ia o tō siustai, ia o tō taitai, o tō mawa iai, o wā o lo leo leo I la tō mō o tō ngā, la tō te tala atu le tala iai, ina ia whaia male oli oli, ai awa male tina, a wā e lea o ngā lea I ate o tō. Amen. Ia o tō siustai, ia o tō taitai, ma o tō ngā wai iai. O le manatu mua lea o le tai aole ni, mai o le manatu lona tolu lea I le wā o I tātou ma le atua. Nea la ua tātou I loa mai le vai aso na te anei, o le amio le tangata I le wā o ia ma le atua, mua e o la vavai e se mai I le olanga angasala. Lua tātou te vai e o le olanga vivii, po le olanga e whaitau langa I le atua I le fua ona lau mutu, ma le alofa ma le anga le lei I le tasi tangata. A le numera tolu, tātou te wa ai le au mai le tusitala I le tai ale ni, I le wā o le tangata Kerisiano ma le atua, e wa ai le usi tai, ma le olanga wai I o lato taitai. So ila, tātou te iloa, o le anana tusitala, pe o le tusitala o ia fo I o se taitai po se tasi na wa aia se ekalesia. So when we read in verse 17, with regards to our relationship to the Lord, we now know that it's a life that is separate from sin. 2, we know that it's a life of sacrifice, of praise and worship, in which we continue to give the fruit of our lips, but also our service to others. But in the third point with regards to our relation to God, it's an obedience and a submission to those who rule over you. And this is specific to your Christian relationship or a Christian's behaviour towards their pastors. So le tai au ai ni, o le manatu mua, o le olanga wai o le tangata Kerisiano, I au nā le atua. So o le viinga ma le whawhetai I le atua le, e mawhai ai e maua matama ona iai I le tofinga ua iai. Aiva ai le ola usiusitai o le lafu mā moe, o le ekalesia. Praise the Lord. Ai whamai lea o awina o le upua le atua le tai au le nei, whamai ia o tō usiusitai, I o tō taitai, ma ngā wai iai, ba ai le leina lai so ifo, a wā o loo leo I lātou, mō o tō anganga. O le ngaluenga ale au auna le atua, o le ngaluenga ale taitai, ale ekalesia, o se ngaluenga ina ia whaapea o na tāua ina tele. The work of the pastor, the work of the elder, the work of those of us in positions that God has given us to look after the flock is of great importance. Why? Because verse 17 says, for we watch over your souls. We literally shepherd the souls of the church. So it's a great responsibility for us to be able to do this. But the church, it says there to be obedient and submissive. So o leo langa le tangata Kerisiano, ina ia whaapea o na usiusitai, ma ia ngā wai. Se sui whalo tu si whaamole I le mua le Peteru. Mua le Peteru tā koe lima. Whaamole se whai tau mai le whai mua e o le whai koe tolu. In 1 Peter chapter 5, the Apostle Peter gives us an insight as to this role. So Peter says in chapter 5 verse 1 to 3, the elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder. So Peter is a fellow elder. Peter also is a leader of the church. And he says, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, not as being lords over those entrusted to you, but being examples of the flock. So for us as pastors and leaders and elders of the church, we are not to lord it over you. We're not meant to be these great leaders that sort of crack the whip on the churches and on the flock. It actually says there, we must be serving as overseers, not by compulsion. We must be willing to shepherd the flock. It says there, not being lords over them that are entrusted to you, but we must be examples.
Se whai tau me la whai kuna mua o whai kua tolu wha mole ia. Tai o ia tu I toe ina o ia te o tau. O au fwoi o le toe ina, male moli mau I ti ngā Keriso. Ma le ua tofu sia whātasi I le manuia o le a whāria mai. Ia o tau leo I le lafu mā moe a le atua. O ia te o tau. Ia tausi iai ma le loto. Ai le o le whātau a nauina. Aua fwoi nei whaia ma le fia whai o loa. A le loto fia fia. Aua fwoi nei whaapei o e whaamalo I le tofia le atua. Ia whai o tau ma wha o au I le lafu mā moe. Vai le risi na o le tangata leo lo iai le tō whinga. O lo o mai e Eperu upule toe ina. A upule toe ina e mawhai foia na whaariri wina o le au na le atua, o le epikopo, le whao ngai tātou le upule a whaife au. Ko o leo mā moe o le e Kerisiano. Ai a tātou mata iai, o tūlanga leo lo iai tamā ia po wau I le vaenga o le tātou e Kerisiano. E tatau ona tātou mata matilo le lei. Wha mai le whautuanga a Peteru. Ia tausi I iai ma le loto. Ai le o le whaatau ana wina. E le tatau ona whaatau ana wina le whainga o le tofinga lea. Le wha mai foi awane I whaape o e whaamalo I le tofia le atua. A ia whai o tau ma whaa o au. So e piko silia o na tautala le upo le atua ia te imatu o iai le tofinga o le leo ma moe. So a tātou mata lai le whautuanga a Peteru o le tāua ia o le tofinga lea o e o lo taitai. Ai whamaile mata upo tātou le tai au le nei o le whautuanga a le upo le atua I la wā mio o oe o le tangata Kerisiano e au ina usi tai o tō I taitai ma ngau wai iai. Mo te Salonia o nam ta koe lima. Vai ko suma lua ma vai ko suma tolu. Fa mai le fautuanga a Paulo I le ekalesia te Salonia. First Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. And this is the words of Paul to the church at Thessalonica and his advice to the church of how they must interact with the leaders of the church. Fa mai le fai puna sfulma le lua. Ma tau te ai o ia te fo ia te o tau le au soe. Ia o tau I loa he o ngā lulue ia te o tau. Ma pule ia te o tau I la lea lii. Ma lato wako ia te o tau. Ia matua manatua I la tau male alofa. Ona o la tau ngā luenga. Ia o tau no nofo fe fi le muai. So le tāua I o le ngā luenga tātou fai whaatasi ia. Le wha mai e le upo Paulo, wha mai I o tau I loa e o ngā lulua ia te o tau, ma pule ia te o tau I la lea li. So ia I loa le tangata Kerisiano, o le tofinga o le leo mā moe, o le tofinga o taitai o la tato e Kerisiano, o le tāua ia o le lato matawhai oi. Wha mai ia Paulo I whai pasuma tolu, ia matua manatua I la tau male alofa. So oi le tangata o le lafu mā moe le tai au le nei, a whai olo e manatua mā ua matama, male alofa, vi ia le atua, amen? A whai fo ia le ai, ia amata nei a, praise the Lord, amata nei ona manatua, a o tau taitai, aisea o loo mato leo ia nganga o le lafu mā moe. That when we read Paul's advice to the church with regards to how they must interact with the church elders and the church leaders. And he says there, we urge you, brethren. So it's an urgent request. He says, we urge you, brethren, to recognize those who labor among you. You know, the work of pastors and elders and shepherds, they labor, they toil throughout the week to bring a good word. And so hence the reason Christians must be willing to remember those who toil and labor to bring the teaching, to remember to bring the word. It says there, and are over you in the Lord and admonish you. So there's a position of admonishing the church, encouraging the church, exhorting the church. That's the responsibility of the shepherds. But it says there, as believers, it says to esteem them very highly in love for their work's sake. So our prayer, to my and I's prayer, is that you guys would esteem us
in love. Praise the Lord. That, you know, wherever, not only just your elders and your leaders in the spirit, but you could possibly also apply it in life. So se mea mawhai ei ona e ngā lue lalo se wa ainga o se pule anga o se taitai. E mawhai whai ana apalai ei vaenga ia Ai alo au mai le upua le atua le ni tai au, ina ia whaamalosi ia te oe, manatua o lo tala noa tātou le amio le Kerisiano, i le vāo ia ma le atua, o au nā le atua, o sui ia a le atua, e va aia le ekalesia. So when we look at the elders and the shepherds, these are representatives of God to look after His church. So we have a great responsibility. And the prayer and the encouragement of this morning's word is for the church to continue to pray. Amen? Nā wha mei wha ipuna e skulu ma le fitu tai ale ni, wha mai a wālo o lātou leo i lātou mō o tauanganga. Wha mai lātou te tala atuai, le tala i ai. O le isi mafua anga e tā ua ele matawhai yoi lea, a wā e whaamasino ina i mātou o e olo o wa aianga luenga le atua, i le aso le whaamasino. The other reason why it's really important for pastors and elders to shepherd the flock well is because we are accountable to God. Ultimately, we are judged more harshly in the way in which we were able to teach and shepherd the flock. Whether we did it harshly or whether we did it out of love, whether we did it lazily or whether we did it laboring and toiling. Praise God. So we are accountable because it says there in verse 17, as we read today, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Who do we give our account to? We give our account unto the Lord. So e ele aso e whaamasino ina ai, le ngā luenga toe ina po taitai o e kalesia. Whamele vai le laina nei lalo I fō. Ina ia whaia male oli oli, ai aua maleti ngā O tātua o malawa o iai lalo o le wawa ainga le kalesia. O le naunau ta inga o le o oe le tangata Kerisiano. Ina ia whaapea o na oli oli le taitai. I lau au nanga. Praise the Lord. But, you know, the goal of us as church members, as part of the flock, is that we don't grieve the elders, that we don't grieve the leaders, but that we are able to reflect our lives in the way that we reflect our Christian walk so that it can be a joy for the elders. Praise the Lord. Not to grieve them, but to give them joy. How does one give them joy? How does a church member or a Christian give the elders joy? Well, we read in 3 John verse 4, and John gives us an insight there. He says, I have no greater joy than to hear my children walk in truth. That's the joy of us elders. When we see our church and our sheep and our lambs, that they're walking in truth. That we see the fruits of our teaching in the lives of the church. Pe oli sanga le fa mai Ioane le tolu le Ioane fai koe fa mai le tala le ale fai fe au le po le apostolo Ioane fa mai e le ai so fia e sili ile nei pe a o fa alongo o sabavali la fa nau ile ukumuni o se oli sanga telele ia tama ma se oli sanga ia te au pe a ma va ai o lo ola le fa nau ma le ekalesia ma le lafu ma moe. That's how you give joy. Praise the Lord. That when we read in the church of Philippians, for me le ekalesia le Filipi, for me Paulo ile ewina le ekalesia le, o le nei o usoi, o e o te alofa manau nau iai, o lo o fia, ma lo o pale le au pele, ia whaapea o na tu mau o tau ileri. O le fia le apostolo, ma le pale o lona unu, o le whaapea o na wa aiatu le ekalesia Filipi, o lo tu mau ileri. That when we read Paul's words to the church in Philippians, and he says in verse 1, therefore, my beloved and longed for brethren, this is a pastor, this is an elder, and he says this to the church in Philippians, you are my joy and crown, so stand fast in the Lord. Amen. He says also to the church in Thessalonica, there's another verse in 1 Thessalonians 2,
Verse 19, what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? For you are our glory and joy. Thessalonica was a church that Paul didn't have anything bad to write about. They were just such a joy for him to receive this report back from this church. Le Ekalesia le Thessalonia, o se Ekalesia ele iaise mea na whaanoa ai le apostolo le neo Paulo. Ai whamai le whaipuna e se fulu ma le iwa ma le luas fulu. Whamai upua Paulo e winga le Ekalesia lea, a wā se a ea so mātou whaamoe moe, ma se fia fia, ma se pale e mita ai. E leo outou ea I luma o lota toua lii o Yesu Keriso I lona fio mai. A wā outou lava, o lo mātou bi inga, lo mātou oli oli. Amen. Whapena umama o matamaa. O outou, o le mātou pale ma le mātou oli oli. O outou e mafu ai, o na mita I mātou nei. O e olo o whai ma ainga o le tatou ekalesia. So praise the Lord. E whamai whai unga le tatou whai upu le tai ale nei. Whamai, ai aua male ti ngā, a wā e le hau ngā lea yate o tau. Praise the Lord. O le nau nau ta inga, ina ia e ola oe le tangata Kerisiano, I se o langa e whaapea o na oli ina I tai o le kalesia, ai aua le whaati ngā yate I mātou. Amen? Ai sea, nai le whamai, ngai le ai masea ngā yate o tau, beati ngā I mātou. At the end of verse 17, it says there, serve them with joy, it says. Let them do so with joy. So they're saying to the believers, do your Christian duties with joy, so that we can do our role as elders with joy. And it says, and not with grief. Why? Why shouldn't you grieve us as your elders, as your leaders? Because it says there, it will be unprofitable for you. If you grieve your leaders, there's no use for you. And actually, the meaning of the word unprofitable in the Greek means it will hurt you. If we're hurting, it's no use for you. Praise the Lord. So hence the reason why this whole area of submission. How does a Christian submit? Is to grow in the Lord. Is to actually walk in some of the teachings that you hear from the pulpit. It's actually to live out that life. It's to apply the life so that you become a joy for your leaders. So praise the Lord. So ole manatu e tolu le lau whaapopo iai le ola na wai. So le lau tatu ilo. Le vai tatou ma le atua, e te tau ona ola vavai ese, e te tau ona ola vivii, nona tolu, e te tau ona ola na wai. Ya o tō taitai. So now we see number 3 with regards to our Christian behaviour in relation to God. It's to live separate from sin, a life that is separated from sin. 2, to continue to live a life that is of sacrifice of praise. And 3, we've heard today, is a life of submission, so that you as a Christian believer will be a joy to us as your leaders. Praise the Lord. And it's a privilege to lead the church here at Peachwood. Suma vai uma le suma le iba, se fai tau mai tatou fai ufuia fa mole. Ia. Ia roto tau mo mātou. Wa rota fi mātou. Ua ia te mātou le roto fuati fuati. Roto tātou e amio le nei ia wala. Wa ti lo ai o ia tu ia te roto. Me fai nei na mea. 18 and 19, pray for us. For we are confident that we have a good conscience in all things, desiring to live honourably. But I especially urge you to do this, that I may be restored to you the sooner. Ole haino na wha, o te whiatala noa I leo langa o tangata Kerisiano, e whatatau I le atua, e le ngata ina ia usitai, maolanga wai I o tō taitai, ai whamai ia o tō tatalo. Tatalo mo ai, tatalo mo nā tō. E le ngata I lo usitai, ma ngā wai I le taitai, aia e tatalo mo I mātou. The fourth part that we want to look at today is that not only it's a life of separation from sin,
It's a life of sacrifice of worship. It's a life of submitting or submission to your leaders, your elders, your pastors. But the fourth part, with regards to our behaviour and honouring the Lord, is to pray for your leaders, is to pray for your elders, is to pray for the pastors and those who are teaching you in the word of the Lord. Like, being a tato mata whamai ia o tau te talo mo I mātou. Le upu lea pule au ngani ale tu stala. Whamai ia o tau te talo mo I mātou. A wālo o tā awhi mātou, wa ia te I mātou le loto fuoti e ifo le lei. O loo mātou, o loo loto I mātou, e amio le lei I mea malava. E le whaatei ta inga e au mei e paulo a. Mana tua o le mafua anga e tāu a ilo te talo mo taitai po au auna le atua. A wā e whaafea ngai au auna le atua, ma lesi malosi anga o le taua whaalea nganga. E au ina I loa e I tātou le e kālesia, o a o tau taitai, o loo whea ngai I mātou, ma le taua tele. O le taua tele, e musu le ti apolo ina ia whaalongoina le upumoni. Manatua remember, the reason why we pray, and the reason why as Christians we pray for our elders and we pray for our pastors, is because our pastors and our leaders and our elders face a severe battle in the spiritual realm. What's that severe battle? That battle is that Satan's strategy is not for the truth to be heard. So who does Satan attack first? It's usually the teachers and the pastors. We're the ones under a whole heap of attack, because Satan's strategy is for us not to speak, is for us not to read or to study. So the apostle, or the author of this says, pray for us. And that's Tamai and I's prayer. And that's our urgent cry to you as the church. Please pray for us. Please continue to pray for us. Paul says in Ephesians 6:19, and remember, if you know the book of Ephesians well, this is where he's talking about the armour of God, the full armour of God. And in verse 19, he's talking about the armour or the weapon of prayer. But he gets to verse 19 and he makes it personal. He says, and for me, that utterances may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Paul asks for prayer so that he can be bold and speak the truth. Praise the Lord. Ai matamata le efeso mtau kusfulma le ono. O le mtau pule whatatau I le ofutau ato toa le tala noai Paulo I le kale si efeso. Ai o mai tātou I le mea tau leo le tatalo. Le whamei e whaipus sfulma le valu. I o tau tatalo I le anganga yaso umalava I talo talonga ma whaatonga uma. Ai tau nuu ia Paulo e whaipus e fuluma le iwa. Whamei Paulo, tatalo mai fo I mo au. Le ale mafua anga, whamei, mo au ina ia tuuina mai le upu ia te au, ina ia o wha malosi o na tautala atu, ma wha ilo atu le upu o le tala le lei sa lilo. Aine, mafuanga na uso matua whaafine, o le au ngani o le tai au le nei, mo oe le tangata Kerisiano, I le vao oe ma le atua, I le ngata I lo si tai tai tai, I lo ngā wai I tai tai, a ia e tatalo mo au tai tai. Praise the Lord. That this morning, as we come to our Christian behaviour in relation to God, not only are we submitting and being obedient to your elders and our leaders, but we also pray for them. Like Paul urged the church in Ephesus to pray, because so that he can open his mouth and boldly make known the mystery of the gospel. Because Satan doesn't want the world to hear the gospel. Praise the Lord. But men of position, men that are in the roles of shepherds and leading the flock, our responsibility, our great responsibility, is to teach. Amen? Is to preach the gospel and the mysteries of the gospel. For me, if I was fulmale iva, wa tili lo ai o yate oto. E whai le nā mea, ina ia vape ona toi tuina atuai ia te o tau, e tuina atuai o au ia te o tau. E ile mana o ma whapitoa le sa tuina atu e le tusitala I lana tusi a. Whamai, ia tili lo o ia tili ai, wa tili lo ai o atu ia te o tau, e whai le nā mea. O le mana o ngai ia tili le tatalu a. Mana tua,
O le tatalo, e iai le malo si anga o le tatalo e mawhai ai, o na tali mai le atua, I mea e fōlinga mai e le mawhai o na li liu ai le fina ngalo le atua pe whaatau wina au noa ma le atua. Ai o le tatalo whaatau anau, e mawhai ai, o na whaatau wina le atua lona fina ngalo a. That, you know, in the power of prayer, when we consider prayer and we consider this verse 19 this morning, because in addition to praying for the leaders, in verse 19 the author says, but I especially urge you to do this. I urge you to pray for us so that I may be restored to you the sooner. So obviously the author is praying for to meet the brethren. He's praying to gather with them again. Remember, the church is under huge persecution in the first century of the church. And so there were obviously moments where they would want to meet each other and greet each other face to face, encourage one another. But in this circumstance, they are unable to do so. But he says in verse 19, I especially urge you to do this so that I can come sooner. So there are moments in our prayers that we give our prayers to the Lord because prayer makes things possible. And I wrote this quote up. Prayer makes things possible which otherwise seems impossible. So it's circumstances where we think, it will never happen. You know the circumstances where we pray for a dear loved one to come to the Lord? Those prayers that seem impossible. But in prayer, we continue to pray. And that's the prayers that we need to give our leaders. That we continually pray with that heart. And Paul also gives an example in Romans 15. Tusia Romaro o mai foi se fata ita inga ele apostolo Paulo. Fa mai le apostolo Paulo ele fai petolus fulu. O le mtau koe sfuma le lima o le Roma. Le au soe o te ai o yatu o tau. Ona o lota tau wa li o Yesu Keriso. Ma le alofa o le anganga. Ia o tau matu wā fina finau whaatasi mau. I talo sanga I le atua moa. Ina ia lavea ina I e ua le whaatua tua o Iuteia. Ina te talo le al apostolo Paulo. O lo te talo ina ia lavea ina o ia mai e ua le talitonu. So o le matau tia I o le tūlanga lea o lo iai Paulo I le taimi lea au tu sia le tusi I Roma. Fa mai la I o lana te talo. Ia tani le leia foi le au pa ia lau fe au Yerusalema. Ina ia o walu watu yate o tau male oli oli. I le fina ngalo o le atua. Ina ia tātou fe wha amawhana whanaai ma o tau. So o talo sanga whapitoa. Praise the Lord. That when we look at specific prayers, there's an example in Romans 15 that I just shared in Samoan. Paul writes, and at this time, Paul is under huge persecution because of the spreading and the preaching of the gospel. And he says in verse 30 to the church in Rome, I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me. Here is a man of God. Here is a pastor. Here is an elder. Here is a leader of the church. And he's saying to the church, please strive together with me. Strive in prayer with me. And he says in verse 31 that I may be delivered from those in Judea who do not believe. He was facing persecution from his own countrymen. So this is a specific prayer. And it's an example of today that we must continue to pray. O le malusi anga o le tatalo, o le tāhua o le tatalo, mō tātou taitai. Praise the Lord. That in the second part today is supplication or prayer for our leaders and our elders. Whāwaenga iwa tātou I loa I le tai au le nei Amen. Vaenga mō mua e lua lena tātou I loa me le vai aso na tea, o le olanga vavai ese, o le olanga o le vi inga, tai au le nei wa tātou wa aia o le olanga wai, ma le olanga tatalo. So last week we looked at the first two is to be separate from sin. Is to live a sacrificial life of praise and service unto others. This morning, we quickly looked at number 3 is a life of submission and obedience to our leaders and our elders and our pastors, and also to pray for them, with the whole notion of supplication. As we head down into the ending of this book, we read verses 20 and 21. Se fai tau mai a fai upuia e rua wha mole. Ia. A o le atua e ono le maria.
Le na tue whaaturi mai na ye o tine leo lama o sili. O lo tātou ali o Yesu. Ona o le toto o le whea mainga e whakakau. Ia whaatoto aina o tō e ia e manaloa le lei umalawa. Ina ia o tō whaia lona whina mahalo. Ia malue o ia I tutonu ia te o tō e mea maani iona luna. Ona o Yesu Keriso. Ia te ia le vihina e whaavau lawa. Amen. 20 and 21. Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do his will, working in what is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. As a final point to finish off our sermon and to sort of take us to tie things up with regards to these 4 points and our relationship to God, verse 20 and verse 21 talks to us about the power of God. So this is our relation to God, but verses 20 and 21 tell us about his power. If I put lua tasi, Peva ai o lo tala noa mai le fai upo se ful le mata upo atoa le se fulu ma le tolua. E whaatatawi a la tato wa mio. Le la o tato ilo e iai foi la tato wa mio I le vao I tato ma le atua. Ai le fai upo e luas fulu ma le tasi o I tato te whaita wai I le tustusina I le anganga pa ia ma le upo le atua o I tato te va ai le mana o le atua. Amen? So le lau wa ai tātou I le o langa o tātou, I le wao tātou ma le atua, ai whai u le tusia le apostolo, whai mai, e tala noa mai o ia, I le mana o le atua. So in verses, the whole chapter 13, it's in regards to us. How do we love others? How do we know ourselves? And then how do we continue to love God? But in verse 20 and 21, here we see God's power. The author decides to end off the letter with regards to who God is in his power. Se tato wa aila I whai upu ia lua, fa mai le vaina mua, a o le atua e ona le manuia, o le na toe whaatuina mai na ye uoti, le leo ma moe sili, o lo tātou a lii o Yesu. O le vaina mua o le mana o le atua, o le mana o le atua na toi whaatu wai Yesu Keriso. Amen. O le vaenga mua o le mana o le atua, na toi whaatu ina mai ai Yesu Keriso. When we look at verse 20, it says, now may the God of peace, remembering the author is now talking about God and who he is. And it talks about his power. And in verse 20 it says, now may the God of peace who brought up our Lord Jesus Christ from the dead. What is he talking about here? He's talking about the resurrection of our Lord Jesus Christ. And in his resurrection, it was created, or the resurrection happened because of the power of God. Amen? The second part we see in these verses, o le toto o le whea, ona o le toto, o le whea ngainga e whaaravau. O le ale toto lea, o lo tala noa I le toto o le tamai mamoe o Yesu Keriso. O le alea, o le mana o le atua, na tongi o la ina ai I tātou. Le wha mei ele Eperu na e fitu, alona whai upo luas pulu ma le fitu, e lea o ngāia te ia so whai so o pei o ia whai taulanga, e mua o na whai o taulanga mo ana laba anga sala, o na whai ai lea mo anga sala le nungu, a wā ua atu tasi lava o na paia e ia o lea mea ina ua abatua o ia e ia mataulanga o le mana o le atua o lo I le toto o le tamai mana. Amen? The second part that we see in verse 20 is that there is through the blood. So he's resurrected Jesus Christ through the power of God. And then we see that through the blood of the everlasting covenant. The everlasting covenant, the new covenant. The superiority of Jesus Christ. And we read there in Hebrews chapter 7, verse 27, it talks about the fact that he came once and for all. Verse 27, who does not need
daily. It's talking about Jesus Christ as our high priest, as those high priests to offer up sacrifices, first for his own sins and then for the people's. For this he did once for all, when he offered up himself. Jesus Christ became the perfect sacrifice, and through his perfect blood became the atonement for our sins. The power of God. Amen? Leisi vaenga tatou te vaaiele mana o le atua. For mai me whai koe lua sumaltasi. Ia wha atoa ina o tau e ia I ngā nuenga le lei umalava, ina ia o tau whaia lona whinangalo, ia ngā lue o ia I tutonu, ia te o tau le mea e maarie I ona luma, ona o Yesu Keriso. A tatou wa ai le ngā nuenga le whaia le atua I le o langa o le tangata, e suia I le o langa o le tangata, o le ale wa inga le nā, o le mana o le atua. That when we see the life or the transforming power of God in our lives, we read in verse 21, it says, make you complete in every good will to do, in every good work to do his will, working in you what is well pleasing in his sight through Jesus Christ. When we consider our own selves, how wretched we are, how sinful we are. I was just sharing this morning with one of the brothers that every time I come to God's word, it makes me realize how sinful I am. And how unworthy I am of his grace. Every time I read God's word, it makes me realize that I am a wretched sinner. But only by God's power that he was able to then make me complete in every good work, to do his will, working in him what is well pleasing in his sight, only through Jesus Christ. O le mana o le atua, le mawhai ei ona wha atoa ina I tātou. We brought nothing to God. But it says there, ia whaatoa ina o tau eia, I ngā luenga le lei umalava, ina ia o tau whaia lona whinangalo, ia ngā lue I tutonu yate o tau, le mea e maalie I ona luma. Whapewhi ona suia leo langa tangata, mo na o le mana o le atua. Lele whameiele lua koronito mtaku lima, whaipa fitu, a whai o ia Keriso se tasi, o le tangata fau. Ia, wa mawai mea tuwai, whaauta wa whaafauina mea uma. Le mana la le na o le atua. That when we consider the power of God, we can read together, and we can say together with Paul when he writes in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. You have no idea or how God changed your life. All you know is that he did. Ele ai masa tatou I loa, pe whea ona suia ele atua o tatou o langa. Pau ale mea o tatou I loa, wa suia. Wa iele mea o tupu. Something happened. But that's the undescribable or indescribable power of the living God. Uso matua whawhine, e whahiu I nā manatu ale tusi tala I le tusi lea Eperu e whahiu I le mea e mawhaia e le mana o le atua. Nā te mawhaia ona o le mana o le toetu o Yesu Keriso. E mawhaia e le atua ona o le mana o le toto o Yesu. E mawhaia e le mana o le atua, a wā o le mana lea, ua whaatotoa I nai tātou. That when we consider the power of God, and this is where the author finishes the book, because the final verses are salutations and greetings. But this is where he finishes, and he finishes on this notion of the power of the living God. That when we consider the resurrection, it's the power of God. When we consider the blood of the everlasting covenant, that's the power of God. When we consider making us complete, making you complete in every good work, that's your life being changed. That is the power of God. Amen. And here we come to the salutations, verses 22 right through to 25. O whai unga, o upu whai ula wale tusi, whamai le ausoe o te ai o yatu o tō, ia o tō ta ria le nei upu a koa ai. O le tusi atoa ale Eperu, o le tusi a koa ai. Le ale winga le upu a koa ai, o le upu wha manosi. O le upu wha amawhanawhana. O le upu whesosoana. Then when we read in verses
22 today, it says, "And I appeal to you, brethren, bear with the word of exhortation." This letter, unlike the letter to the Galatians, that was a letter of correction. But this letter was a word of exhortation. Yeah. What does the meaning of the word exhortation mean? It means to comfort, to encourage, to continue to encourage the brethren with regards to the superiority of Jesus Christ. And then how do you live out your life? Praise God. And we our tato matamata life e lua spulu male lua. Mai o upu apua a wafo i o autu si faasa asa atu ya te oto. Lo sutolu i o to i lo o tu inatu lo o tato uso Timoteo. A whai e vabe saui a mate asiasi atu ya te oto. Mai o ile e o le loto ato alu tustala. Ina ia mafuta whaatasi a. Ia le naunauta inga le tato mau mai i le mtapo se furu. Aua le tulafo ina le mafuta whaatasi o le auso lusu mawha. Ua owalo whātu ia te oto, i o oto taitai uma, a toma le aupa ia umalava, o loo alolo whātu i la ato, o ita alia ia te oto, o loo alofa, o le alofa anga mole auso. Whamai lola ia whai unga wana tusi, ia te oto uma, le alofa tūroa. Amen. Ma nei ia whai unga tusi a, ia te oto, le alofa tūroa. As we go through those last few verses, it's a letter of exhortation, 23. He talks about Timothy, our dear brother Timothy. So obviously the book of Hebrew was written around the beginning of the church, because Timothy is also known as Paul's son in the faith. Timothy is also known as a pastor. So obviously there are the relations there of the first century church. And it says there, I know that our Timothy has been set free. So Timothy was obviously jailed because of the gospel. So obviously Timothy is now set free, and with whom I shall see you if he comes shortly. So there's the heart of the coming together. Remember in the book of Hebrews it says, do not forsake the gathering of the believers. Amen. Especially because we can see that the day of the Lord is near. And then it says in 24, greet all those who rule over you and all the saints. Those from Italy greet you. So there's a greetings and a salutation of the brethren. And then finally in verse 25, it says, grace be with you all. And I finish off our sermon with those words. Grace be with you as you consider the word of the Lord. Yate o tō le alofa tū noa uso ma tō whawhine le netai au. Whai wina le tātou launga i le netai au i le whaipua lua suma tasi. Whamai upo le tustala, ona o le toto o le whiangenga e whaavavau. Ia wha ato atoa ina o tō e ia, i ngā luenga le lei o malava, i na ia o tō whaia lona whina ngalo. I end today's sermon with Hebrews 13, 20-21. Through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do his will. The blood of the covenant, that's the gospel. Why? The gospel is that there was a Savior who came to die. Why did he have to come and die? Because there was a world of sin. You and I were in it. But Christ came to die. His blood became an atonement between us and a holy and wrathful God. But praise God, because of the blood of the covenant, we now are able to come to God through faith. And I pray that you will continue to consider the message of the gospel. Amen? That you think about the words that you've heard today. That if you've yet to make that choice or that decision of faith, then I pray that you come to that place. Whamai whai upulea, ona o le toto o le whiangenga e whaavavau, o le tala le lei na maliu Yesu Keriso, o lona toto na mafuai o na yeile le lenga o le tangata angasala, e yei oe maau, ma le atua. Ona o le atua e matautia, o lona toa sā, o le toa sā e anga i mai. Le whamai whai salamo a, e tele lona alofa, a e tele ngese lona toa sā. Ai ni ngalo ia tātou, o la ea anga i mai pēr lona toa sā. Ai whawhitai, o lo iai le avanoa. Le avanoa, o lo iai i le toto o le tamahi māmoe. Le toto la lea o le whiangenga o le whaavavau. Lea lātou a whai e te talitonu na maliu Yesu, o toi whātuina mai o ia na ye uoti,
mai le tusi a Roma, whaaola i nai, oi. So o le tatalo, a whaia le i whaia lau whai unga. Mana tū le tusi a toa alia, o le tusi o le whai ngā whai unga. Le lau tatu i roa, iuteia, whai la tō whai unga, whiri Yesu. O le tusi fo i mō tātou, wa ailau savalinga, wa ailau tauwhetulinga, e whape whea o na whaatino le o langa Kerisiano. Le alau wa vai mai e le atua mo i tātou e awala i lana upu. Ai usu matua whawhine, o le laasanga mua o lo talitonu, o le whaatua tua, o le liliu ese mai le ana sala, ai liliu watu i le atua. Whamanuia tele le atua i o tātou loto, whaiwina ma le manuia le tusia Eperu, o le viinga e whaafoi i le atua. Praise the Lord. Keep on praying for us, your elders and your leaders, as we continue to labour through God's precious word. Tātou tūlai mai, whaiwina i tātou le tatalo. Tatalo mai whaatasi māu i le nei tatalo, ia e whaamanuia le atua i lo loto, ia a wā o lana upu o tātou whaalongolongo iai. Whawhetai le atua, mo mātou whaalongo fo'i le nei tai au, i lau upu moni, a o tautalania, a o whaalongo, o le tatalo tama, i au ngā nei upu, mua au, i o wolai, i a whaatino, i a aua nei i whaalongo, ma whaangalo, a i a whaapea o na whaatu mawina, loo fia i a te oe, o lau whaolatanga, o le vi inga i a te oe, e tu mau e whaawawau. Amen. Lord, we are so grateful as we come to the end of this wonderful book, Lord, that you've reminded us that at the end of the book, you've reminded us that it is the power of God in the resurrection of the Lord Jesus Christ. It's the power of God through the blood of the new covenant. It's the power of God that can transform our life, including mine, including ours. And we are so grateful, Father God. So Lord, we thank you this morning as a church. We thank you that we can come to the end of the book of Hebrews, and we bless your name for your faithfulness toward us. Lord, I pray for a blessing over each of the families of Peachwood Bible Church. Also, any of our families that are listening online, whether they be in New Zealand, Samoa, or Australia. Father, we pray for a blessing. We pray that they will continue to choose Christ, that they will continue to repent from their life of sin to a life in Jesus Christ by believing in the death and the resurrection of our Lord and Savior. We pray these things through His name, His precious name. Amen and amen. Ia le tua, tatua lalo mai lalo, whaftai, ono Yesu. Amen.